Siyabingelela baba udokotela babosizwe bawujabulile umfana omhlenje ngekhehla lomlungu. Sinamhlanje senza ama happy videos, siyavala nje. Sibonga kakhulu kodwa isupport esibenayo ngithi mina asingabonana naye this year. Definitely uNkulunkulu unecebo ukuthi uyazi unyawo zaso bese siyabonana. Namhlanje sinomntwana wayithongo sicela ukuthi abingelele. Ebingelele kokumadubane kunina nonke enibukele le show ngiseDurban eThekwini. Ngiyabonga. Ake sibingelele sibonga kakhulu abantu bakithi ukuthi napha abantu besifazane siyabanika ithuba nowakho unkosikazi ngabulana ngoba naye uMessis kodwa umkhwena wakho ungivumela ukuthi ahamba kweyindoda ahlala indoda imbuze lento embuzana as long abantu bezosizakala nesigodlo basazi ukuthi sikhona sikuphi nendawo ngoba ngisho ukuthi nowakho unkosikazi umama ugogo ungamletha 2025 sizomfaka ku-African Innovation kwanako sikwenzile lokhu sinobufakazi mntwana sethongeni uthe usiphathele izibi zemali isigubhu sakhona sichazela kahle Dlozi Iziko lemali iziko ngithi mina uthi izibi zemali hayi ngikhuluma ngeziko mangithi iziko ngisho into ezozinza ekhaya ngikhuluma ngento esazophuma. Sinike isigubhu sakhona umuntu uyasifuna ufuna ukuzosithatha umuntu ufuna yini uthini kuyena ngithi nje kuphela akafaka imali u25,000 afike kumina okunye nokunye sizokwenza ekhaya sikwenza nje 2 days hayi insuku eziningi 2 days bese uyawubona umehluko. Imina ngiselindelani uze kumina esigodlweni asikwenze online umuntu busy ucela kwenziwa online asikwazi ukwenza kushuthi awukho serious awukho vese awukho serious awukwazi ukuthi ungakhipha imali engaka mase ukuthetha into ube online. Kunabantu abathina namanje bafuna ukuthatha lento kaMadubane abasebenza ngayo banawo 60,000 uthini kubona and bachazela ukuthi lento isithwalo iyini. Ngithi kumina lo muntu akusona isithwalo lesi fika kumina ungiphathele nje kuphela imbuzi kuphela okunye sizokwenza kodwa ezinye izinto sizikhulumike la sikhuluma musufikile esigodlweni ugogo Madubane unesigodlo uyatholakala ngaso sonke isikhathi ugogo Madubane uselindelani ngokuhlala kasi no ngifuna sibuyele lana kwiziko lemali esigubhini sakhona lento ufuna sichaze kusemanje ukuthi umuntu azoza kuwena ukuthi uze kuwena kuba lento ufuna sihlukanise nasi isigubhu nasi lento kaMadubane okusebenza ngayo umuntu hayi mina ngifuna lento osebenza nginawo 60 imbuzi ngingayi-afforda yona inkinga. Number 2 uya unawo 25 uthi ufuna isigubhu uzothwala lo muntu uzokwenzana akazeli uzothwala mkhulu ngixolisela leyo ndawo akazeli ukuzothwala uzothatha into yokuphila ngisho into enganqamuki ngoba abantu banombuzo ukuthi uma sengiyithatha sithazophinde inqamuke yini inqamukileni kumina ayikaze inqamuke ayinqamuki into yaphakade lengithi wosani nizoyithatha ngiyafika bese kuba khona futhi esika50 ozosithatha imina engithengayo umkhulu imbuzi lapho ilesa kaMadubane ke le thatha ihlosi la kaMadubane sithengwa yimina ke le imbuzi mina engithengayo wena unginikeza u50 nje phela akukho kunye bese sisebenza nawe baba udokotela baba sizibojaba umfana omhleje yakhehla mlungu ngifuna ke sibuyele lana ke isiwasho sempongo sempilo siwasho sempilo emhlophe ngixolisa ucorrect ubaMadubane ukuba budokotela hayi ukuthi kanti isiwasho sempongo emhlophe isiwasho sempilo impilo lesiphilayo emhlabeni nje up and down yes asibuyele kwiziko lemali ispecial sakhona ngizwa uthi sesiphele sizobuyela ku7,500 umuntu othi akasithathe manje why ibuyela kweprice yakhe indaba ongeke special uzokujeza ngithi njengoba ngithi ispecial samanje ngoba abantu baya emakhaya abanye baya emakhaya nje bayophathiswa emakhaya kugangiwe uyophathiswa wena sheshe uyivikele asibuyele lana ke angifuni ukhokha u7,000 ngifuna ukhokha u4.5 yini le engiyithethayo ngoku4.5 ngicela ungifonele ngicela ungivele ungifonele hayi inamba ithi 0781673412 vele ungifonele ufonele vese hayi ungiWhatsApp futhi mangabe kuthi kanjani isiwasho sempilo emhlophe 1,500 yebo uthini kubantu
ngithi mina abantu bayagoduka unyaka uphelile abenza ngalutho unyaka wonke nasi isiwasho awukuzama isiwasho uqale uzigeze usuyigezela inini awungathi unyaka ozayo mophela uphinde ukhale same story awukushintsha ukwenza ke manje awukushintsha ukwenza thatha nasi isiwasho geza before wenze ezinye izinto 1500 wena uzobuza ungitshela ukuthi kahle kahle into yami ibibopheke kumina ngoba phela manje uma ungagezile ubhizi usebenzisa umuthi uthi awungisebenzele kanti indaba ikwena awukwazi ukuthi ungahamba inyanga ezu5 kodwa zonke usho into eyodwa indaba ikuwe ngingakwazi ukuya noma wephi ikhemisi eseduzane ngifike ngisho ngizocela isosho samadubane lesi kade ekhuluma ngaso ku YouTube mase ngibatshengise video ngokukhulu kuyithoba iyodwa indawo ithola kuyona 078167341 sisefonini fonela lo number ubone ngeke usithole sisefonini sikugogo Madubane uyena ugogo Madubane ozobukhuluma naye usebenza khona ugogo Madubane angisebenzi khona esakhe dokotela bawe sisichabe ngifuna ukuthola bakithi ukuthi ningayini ekhemisi eseduzane umnakwethu ukhamba la khona 1700 hlanya naye in your own risk bayeke uma bamthathe in your own risk konke kuxhomekeke kuwena but if uzimisele ngaye thatha nansi ikhomba la bafethu thatha nansi ikhombo yebo yeah ubuthi ikhombo kaMnakwethu noNdlunkulu hayi ukuthi ukhamba la Mnakwethu okay Mnakwethu khombo 1700 uba kade kubhalela ugogo Madubane cha phela nofunde ibhalo lana ukuthi hlanya naye hla yo hlala naye in your own risk hlukana naye futhi in your own risk bayeke bamthathe in your own risk but if ukuthi awukufuni konke lokho hayi uhlala nya hlukana naye in your own risk bayeke okay alright sichazele gogo njengoba ngeke ngasho ukuthi kukwena either uyahlukana naye uyabayeka bamthathe uyakhala one way ushaya amantombazane ukuthi ngifuna nomuntu wami kanjani kukwena kodwa uma ungayifuni yonke lento thatha ikhombo ewu2 khona ukubahlukanisa ke ukuthi abheke wena wethu ungabuyi kumina usuthi wazi wayisinembe umuntu akasanyakazi ngoba vele sifuna kona lokhu anganyakazi anake wena 1700 ungagoduki futhi ungayiphethe futhi ungagoduki ungayisebenzisanga umshiye la eThekwini yena ngoba uzawubuya wena la sekunezitori isosho sempohle mhlophe hayibo simpohle isosho sempilo emhlophe abantu babesifuna siyaposeleka yebo mkhulu siyaposeleka kahle kahle siyaposeleka yebo okay kanti nayo ikhombi yakoposeleka yaposeleka futhi yebo baba abantu bakuthola kanjani siyavala semaholideni akavala ugogo Madubane inamba nje yakhe izohlala ion ngaso sonke isikhathi ion ukuthi isize nina abantu sinike inamba ke gogo 07816734112 ungWhatsApp kuyona ungifonele kuyona baba udokotela baba Sizwe baba Jabulele siyabonga thokoyeka